kilat patai kubur. Hadu bagi habat keren, yang naman ay kubur. Bagi patba kin habat siang, ya di kumno kilat patai kubur. Hagani ka ginti ka pemerintah, kum ka parti, ngim kuasyo, ban syukran kelum, ya kilat patai kubur baru. Nrengin keren, ya arteli di channel, kiba kamsno tenat, banyalam bakra, ya upat bah. Bakata kare, ka Batasi TV, Bakat T7. Wat hapdeng ke jing syak kan thok ke bubun rukom. Wat hapdeng ke jing syak anyon ke basyar khai bat ke basyak pan suthu bakla ke basyar khai ya upaj ba. Ha uba ardan ban isi ya ke Batasi TV. Rai menta ke Batasi ke kenjok sendon sya ke 1 million subscriber. Balai ngakan thok hang ni. Alai ngin ya phai khniat syaki por ki baladep. Ngakum uwai uru paj ba. Uba jusmat bah ban pej yaki khubor ke jing jia hapok ke jela. Ngajuyu i bakane ke new channel kam ju penmi khubor lamler ne kita ki khubor thok radon ki kam bamsap haba kinung thok khubor jong ke Batasi TV kila lap kila yu i lengba kane ke channel ladar lap basya peniap klep haki browser kar ne haki reusimet kane ke channel kala penmi bej yaki khubor ki basisya kiba kadati benia ngengej baki pajba ki babun kiju pej bat sengap ki khubor jong kane ke Batasi TV bat kiju airu ke jing tersian ya channel dai tat ke ha ke jing wan jong ka election kal wan ke jing tho ya kane ke news channel lengba jong uba ardan namar kane ke news channel kala lap ya ke siti bau baka BVP kala pha withdraw juborno ya upertong nonong stoin kum ke news channel abaka lap ya kajing sia kala penmi ya ka khubor na kaliang jong uba ardan ban laj na kajing jak burom ula ken thok kenok kala ya kadai ke news channel baka dai ka khubor thok bat ka khubor tang ban lorni henrai hadin ka to kanisni kala pausai kedar bala keni no shisha ya kadai tiket na utai upertong akawai pat kaliang ngalak ban ong badai leng ba ke Batasi TV ba ke BPP ke pau keleng sodong jong ke jela wat ya ki kentong jong ke jela ke Batasi ke jupenmi ya ki khubor ya ke jinglek tur jong uba ardan hanrai hadin pat ke BPP kelah kenok kela ya kane ke channel tang ban yen yada ya ke burom jong ke parti ban pensut hu baklano ya upaj ba kum uwai na kiri upaj ba ngayaro ya ke jing kenjo jong ke Batasi TV sya ke 1 million subscriber kabalong kaban kong kum ke new channel hapok North East kabalayo ya ke 1 million subscriber ompat judon ki new channel hapok North East kibal kenjo sya ke 1 million subscriber kadang dai kasin kaban kong kum ke new channel kaban kenjo menta sya ke 1 million subscriber tongin ai ke jing yaro ya ke Batasi TV bat ai bakane ke new channel kanang ai ke jing syakri khambha yangi ki pajba nakapor syakapor khublai chibun